Meghalaya Post.news. Dorwar balakod dos iem nang tis imyong ye kikli senrang ki balakat pras nem shaneng ban pensyai ka management board ban pensyai ki rukom trikam usiem hadien bola shimti kum usiem kahima langren simshim mentagasngi kalapoi pen ban syaga jingkulmar bat kahuri hura padang ki arkan hun ki bakershan bat ki bapersha hakane ga dorbar kani ga jingkulmar kalamir hadien balakot ke dorbar bakikin hun ki bapersha kim hun setia ya kani ga dorbar namar bana kalyang usiem umailat ban krani ki hun ki hajar balashu ailat ban kran tangi kiling do badia u kum usiem halor kani ga jingkulmar na kalyang SP ke Southwest Khasi Hills ula pelat ya ka karwo skila pathai kubor balakno bagani ka huri hura kami hadien balaya kate ga dorbar baki don arkan hun kata kumbasia jar sanspa ngut ki ken hun bakershan ya usiem bat kawai paru ka ken hun ka badan hi kumbasia jar sanspa ngut ki bapersha kim ailat ya usiem ban wansi mentah hagate ke dorbar hadu belami ke jingkulmar long ru shwa ban kut kani ke dorbar ladon na kalyang ka kenhun ba persha ki balawan bantau ke jingkulmar hadu belami ka hurihura bat ki bor pulit ki lele ban tem ke ke jingya kerja hadu balapat ki suki baladon ru kumba prangut ki pulen ki balaman saw bat wei ulaman saw jurna ke jing penibor kitu ki ba persha long ru nadu ki magistrate bat ki bor pulen ki la persang ban pentanda bat ban penjam ke ke jingya hurihura henry kitu ki ba persha ki la thom da ka bor baladon ru ki bakawang mau hadu balahab ban penun kambun ki bor pulin bantam ya gani ke jingja nakalyang ki bor pulin kidang ab ya ke ejahar ban ujor da ke himalang rin halor kani ke jingja khnang bakin la ban le katkum kilenti jong kaan ya kabang shinti ya kata kam ban beteng ya kata kam jong kita diberi belajar sebab dengan hakata hukum kamu kalau kerja solusi but kami kanum jaya Dia alam kemarin ya. Meghalaya Post.news.